Dobar dan poštovani gledatelji i slušatelji, ja sam Ivana Tomić i puno vas pozdravljam u ovoj emisiji, u podcastu, Ininom podcastu u kojem vam pokušavamo približiti Inino poslovanje, ali naravno upoznati vas pobliže s ljudima koji su zaduženi za različite vrste poslova. Što se tiče prodaje, to je danas naša tema, razgovarat ćemo o njezinoj podjeli kad govorimo o tom ekonomskom shvaćanju na veleprodaju i maloprodaju. Nema boljeg gosta koji bi nam to mogao pojasniti od Andreja Dmitrovića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Hoćemo na ti ili ćemo ostati na vi? Naravno, na ti. Na ti, drago mi je. Krećemo odmah sa prvim pitanjem, idemo odmah u glavu, razjasniti ono što je često nama laicima nejasno. Kad imamo prodaju, zašto se ona opet dijeli na maloprodaju, veleprodaju, koje bi bile specifičnosti jednoga, a koje drugoga? Da, to su dva segmenta prodaje. Dosta je to kompleksno, ali ja bih rekao generalno razlika je u tome ko su kupci. Znači, u maloprodaji to su naši maloprodajni servisi, benzinske postaje gdje praktički krajnji kupci kupuju gorivo na tim lokacijama. To je zapravo ono po čemu naši vjerni kupci zapravo i prepoznaju INU, naše benzinske postaje, maloprodajne mjesta. Točno tako, to je onaj prvi naš kao face prema tržištu. To rade naše kolege iz retaila. Ja ovdje predstavljam jedinicu goriva koja se bavi veleprodajom. Razlika je u tome što su naši kupci uglavnom poslovni subjekti koji ili se dalje bave distribucijom proizvoda svojim krajnjim kostima. Znači kupe od INE i onda dalje distribuiraju. Tako je, svojim krajnjim kupcima ili određena poduzeća koja kupuju goriva za vlastitu potrošnju. Ja bih rekao to je nekakva generalna podjela, znači u biti ko su krajnji kupci i na kojim lokacijama se prodaja događa. Dobro, već sam rekla da ste zaduženi za goriva i sami ste to naravno spomenuli. Zašto je vaša organizacijska jedinica nazvana goriva i zapravo, kako ste i sami rekli, bavite se veleprodajom. Možete li onda malo bolje pojasniti zapravo taj ustroj? Tako je, znači goriva je jedinica koja se bavi veleprodajom motornih goriva. To su komercijalni proizvodi koji se prodaju na tržištu Republike Hrvatske, okolnim tržištima i od tud sami naziv dolazi. Znači praktički iz subjekta onog što je nama glavna i generalna aktivnost. Dobro, kad govorimo o timovima, pretpostavljam da tamo ne radi 10 ili 20 ljudi, nego da ih je puno više, da su organizirani u timove. Kako izgleda to? Tako, ima nas, unutar goriva nas ima 120. Organizirani smo, postoje u biti 3 jedinice unutar goriva. Prva je domaća prodaja, koju bi naveo kao prvu, koja je zadužena za komercijalnu podršku, odnosno prodaju motornih goriva na teritoriju Republike Hrvatske, koje je naše najveće tržište, naravno, jer smo tu domicilni, koju vodi kolega Hrvoje Šintić. Druga je jedinica korisnička podrška i upravljanje proizvodima, koju vodi kolegica Sanja Petričević. Oni su zaduženi za podršku prodaji, u biti da ono sve što naši kupci traže da mi na neki način uobličimo i postajemo kao dostupno našim kupcima. Također zaduženi su za prodaju motornih goriva na core tržištu, Ininom core tržištu, koje je u biti Slovenija. Što to znači core kad kažete? To su naša tržišta u okruženju, države u okruženju gdje INA ima razvijenu i veleprodaju i maloprodaju. To je prije svega Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Slovenija. A također bave se i upravljanjem proizvodima, odnosno razvojem diskontnih politika prodaja. Uglavnom, to je jedna podrška, snažna podrška prodajnim aktivnostima. Pojasnili ste područje kojima se bavite, spomenuli ste domaću prodaju, ja bih to nekako rekla možda INIna prodajna sila. Pa sad osim ovih goriva, što još tu, čime se još bavite, što još prodajete? Pa ja bih rekao prodajna sila, to je okosnica, to su naši prodajni predstavnici, u biti kolege koji
su zaduženi za održavanje odnosa sa kupcima, pronalazak novih kupaca, obilaske kupaca, praktički osluškivanje tržišta. Znači to nije već nešto ustaljeno, stalno se morate truditi. Mislim, je ustaljeno, ali stalno se morate truditi biti u kontaktu. Nije dovoljno samo svima je potrebno gorivo i kupit će ga sigurno, nego je potrebno održavati odnose. Održavati odnose, tržište je živo, kontinuirano se dolazi do nekih noviteta, u biti imamo i konkurenciju i moramo pratiti što se događa i zato je važno da se kupci obilaze, da praktički se kontinuirano komunicira s njima i na kraju krajeva da mi kao jedinice uvijek budemo u skladu s onim što tržište traži, da prilagođavamo svoje politike, svoj pristup kupcima i da omogućavamo kupcima ono što oni traže. Znači korisnička podrška, rekli ste, tu bi možda mogli izdvojiti INA kartica. Pretpostavljam da će biti jasnije gledateljima i slušateljima kad objasnite o kakvoj se kartici radi, vjerujem da svi manje više znaju, ali evo, možete još jednom podsjetiti. Pa da, kartično poslovanje je jedan značajan segment unutar goriva. Radi se o praktički našim ugovornim partnerima koji kupuju gorivo putem INA kartica. To je ona fizička plava kartica. Tako je. Na taj način kupci praktički imaju i naravno određene popuste, ovisno o količini goriva koje preuzimaju, mogu transparentno voditi evidenciju o svojim računima. I još, ja bih rekao, dosta dodatnih benefita kroz takvo poslovanje. Značajan je segment, radimo na njemu praktički kontinuirano, razvijamo nove digitalne solucije kako bismo približili nas i kupce. I ja bih rekao, to je jedan značajno rastući segment. A koliko to, kad govorimo o brojkama, sigurno su senzacionalne. Koliko bi bilo transakcija dnevno kad govorimo o INA kartici? Pa na nekakvoj godišnjoj bazi radi se o milijunima transakcija. Milijunima? Je li to 2, 3 ili? Ja bih rekao negdje oko 6-7 milijuna transakcija na nekoj godišnjoj razini. I rastući je segment, jako velike praktički količine naši partneri kupuju preko kartice. A možete li s nama podijeliti koliko trenutačno imate korisnika? Točna brojka je praktički varirajuća, to nije podatak koji je fiksan. Znači, praktički imamo kontinuirani rast, ali radi se o nekakvim 20-30 tisuća sigurno korisnika. Poslovnih korisnika. Tako je. Aktivnih kartica ima puno više, naravno, ali poslovnih korisnika tako negdje 20-30 tisuća. Sada, u prošlosti smo imali operatere koji su sjedili u uredima, odgovarali su na upite, onda smo se digitalizirali, došli su mailovi i slično. INA naravno ulaže u digitalizaciju, ne samo u ovim složenim sektorima, nego i o maloprodaji. Kad govorimo, kako ste se vi prilagodili, što biste nam mogli reći o tome? Je li vam bilo teško, je li bilo lakše prije ili danas? Ono što je sigurno lakše je danas, uz praktički razvoj digitalnih solucija. Mi danas imamo i e-naručivanje, što znači da naši kupci online mogu naručiti robu. Upravo je u ovom momentu je u tijeku INA Pay, naša promidžba u biti koja omogućava našim korisnicima kartice da plaćaju gorivo. Praktički ne moraju ulaziti na maloprodajnim mjestima, ne moraju ulaziti u objekt, nego mogu platiti direktno kod agregata. Pa to je super. Super opcija, da. Kontinuirano radimo na razvoju tih solucija. Nama je cilj da približimo kupce. Ja mislim da je kupcima izrazito važan taj odnos i na taj način praktički i njima je lakše poslovati sa nama. A što je e-potpis? E-potpis je kod ugovaranja praktički ili bilo kakve dokumentacije digitalno se potpisuju dokumenti, što jako olakšava sami proces ugovaranja, a naravno i sa ekološke strane nije potrebno printati. Toliko printati, da. I to je isto jedan proces na koji smo posebno ponosni u INI, što smo jako puno naših usluga digitalizirali.
To ja bih rekao jedan kontinuirani proces. Nama je definitivno u cilju što više digitalnih solucija. Na taj način smo bliže kupcima, olakšavamo našim kupcima pristup nama i svoje poslovanje možemo voditi puno transparentno. A što još pripremate kad govorimo o tim nekakvim novim tehnološkim dostignućima ili opcijama za kupce? Razmišljate li još o nekim novim? Pa evo, ima jako puno, ja bih rekao, tih potencijalnih modela na kojima radimo. Mogu spomenuti da je trenutno u razvoju potencijalno online ugovaranje sa našim kartičnim partnerima, što bi još bio jedan korak naprijed u toj digitalizaciji. Rekli ste da vam je jako važan taj odnos s kupcima. Radite naravno veleprodaju. Velikim kupcima, ljudima s kojima godinama surađujete. Imate li ikakve podatke o tome, zapravo, jeste li mjerili nekad njihovo zadovoljstvo? Imate li neke brojke, nešto? Naravno. Mi pridajemo veliku pažnju tome i kontinuirano radimo ankete zadovoljstva naših kupaca, odnosno partnera. Upravo smo završili posljednju anketu koja je pokazala da je 86% naših kupaca iznimno zadovoljno INOM. Općenito. Naravno, ta je anketa u detalje razrađena, ali ono što mene posebno veseli i na što sam ponosan je da kupci kao najveću prednost INE vide upravo tu prodajnu snagu, naručivače, kvalitetu proizvoda i da u biti ono kada oni naruče robu da dobiju robu na vrijeme. Jasno. A iz tih anketa koje radite naravno vidite gdje ima prostora za poboljšanje i zato vam služe između ostalog ankete? Apsolutno tako je. Anketa praktički naše kupce na neki način detaljno provodi kroz segmente. Ja mogu reći da naša ukupna ocjena je izrazito visoka, kontinuirano se drži na takvom nivou, to je uz naš naporan rad i u biti svih kolega unutar Goriva. Radimo i kontinuirano na poboljšanju, uvijek ima prostora i u nekim dijelovima manje, u nekim dijelovima više, ali kontinuirano radimo u biti na poboljšanju svega. Imamo još jedan engleski naziv, to je trading, znamo zapravo što znači, ali evo možete li nam pojasniti u okviru tradinga što radite? Tako je, znači to je treća jedinica u sklopu Fuela, pored domaće prodaje i korisničke podrške upravljanja proizvodima je trading goriva koji vodi kolega Krešimir Ujević. To je jedinica koja se bavi nabavom i prodajom motornih goriva, a prodaja na tržištima van naših core tržišta, znači van praktički Hrvatske i okolnih država. U nekim momentima kada je ili naša rafinerija u obustavi radi modernizacije ili nekih drugih razloga, tada trading goriva nastupa i oni su praktički glavni i odgovorni da se osiguraju dodatne količine goriva za naše kupce. Je li to zahtjevno? Zna biti jako zahtjevno, tako je, da. Tako je. Pogotovo ja bih rekao, u zadnjih par godina gdje smo imali situacije koje su dosta nepredvidive. Nismo to susretali se s time u prošlosti, znači od covida pa rata u Ukrajini, sve je to poremetilo međunarodna tržišta naftnih derivata. Ali evo, uz visoki angažman kolega unutar Goriva, zajedno sa svim praktički drugim jedinicama, logistikom, VCM-om, znači praktički mi smo na neki način uspjeli osigurati kontinuiranu opskrbu goriva, na što sam isto ponosan. Nismo imali... Nikom nije falila ni kapljica. Evo, ja mogu to potvrditi. U tako zahtjevnim vremenima mislim da je to veliki uspjeh i htio bih se naravno i zahvaliti svim mojim kolegama na izrazitom angažmanu oko toga. Rafinerija je trenutno u modernizaciji, a u momentu kada ćemo imati novi pogon u rafineriji imat ćemo i više, naravno, goriva, motornih goriva na raspolaganju, što će značajno pridonijeti sigurnosti opskrbe. Ne samo u Hrvatskoj, naravno, nego i... Tako je. I za Hrvatsku i za naše core tržište. To je nama ultimativni cilj, u biti da naši kupci
osjećaju tu sigurnost s nama i da kontinuirano i u teškim vremenima možemo osigurati gorivo za njih. Sad, to sam vas htjela pitati na kraju kad već kao krenemo sa nekim malo opuštenijim pitanjima, ali s obzirom da ste već djelomično i odgovorili, ta sigurnost opskrbe kupcima najvažnija. Naravno i građanima koji su maloprodajni kupci, ali i poslovnim partnerima. Događa li vam se kad je nekakav zastoj i slično da, ne znam, vas ljudi zaustavljaju susjedi, hoće li biti goriva, prijeti li nam neka kriza, jesmo li sigurni, pitaju li vas? Pa znalo se događati u zadnjih par godina kada ljudi naravno prate vijesti i brinu se. Naravno ja svoje poslovne aktivnosti naravno ostavljam za kompaniju, sa svojim susjedima naravno znam i razgovarati o tome, ali ono što je nama izrazito važno je u biti planiranje. Mi smo se i naučili kroz ove turbulentne godine praktički da je to planiranje i nekakva suradnja između relevantnih sektora unutar INA-e najvažnije. Znači mi kada naručujemo gorivo, to radimo planski. Znači ne prepušta se ništa slučaju, želite reći? Tako je. Tu je suradnja unutar rafinerije i marketinga najvažnije. U biti da imamo određene bufere, odnosno određene zalihe koje nam mogu poslužiti da kontinuirano opskrbljujemo tržište ukoliko dođe do određenih zastoja. Pokušavamo naravno da isporuke budu na vrijeme, ali znate brodovi, derivatski brodovi putuju iz raznih dijelova svijeta, može se svašta dogoditi, tako da važno je to planiranje i važan je taj angažman praktički svih nas u R&M-u da se osiguraju robe na vrijeme. Možete li se sjetiti možda neke havarije koja se dogodila s nekim brodom koji ste čekali? Je li bilo nešto tako baš jako dramatično? Pa zna se dogoditi. Brodovi kako putuju iz raznih dijelova svijeta znaju doći u situaciju da su vremenske prilike takve da, na primjer, čekaju u luci ukrcaja. Onda mi pratimo naravno što se događa s brodom u tom momentu jer imamo točan datum kada brod treba doći nama. I onda mi u tom momentu, ukoliko vidimo takve probleme, na primjer u luci ukrcaja, brodu treba još određeni broj dana da dođe do nas. Ukoliko nema pomaka i zbog vremenskih prilika brod ne ide na ukrcaj, onda mi praktički koristimo te naše bufere. Dok se, to su, ja bih rekao, normalna događanja, to nisu nekakvi vanredne situacije. Brodovi nisu autocisterne, znači jako puno toga se mora posložiti da bi brod mogao ići na ukrcaj, razumijete? Jasno. A je li vam stresno to kad se nađe poslovanje u takvoj situaciji da se čeka taj brod pa ne znate kad će krenuti, kad će isploviti, hoće li stići do odredišta? Mislim, bufferi, to sam shvatila, da. Naravno, možete uvijek na njih računati, ali neovisno o tome, je li stresno kad ne znate zapravo kakav će biti ishod i hoće li se sve dogoditi u nekakvom planiranom razdoblju? Pa definitivno, bude stresnih situacija. Ono što je najvažnije ovdje je upravo taj tim. Znači, mi kada vidimo da smo u problemu, mi idemo u rješavanje. Znači, uvijek postoje određene solucije. Ukoliko brod kasni, bufferi su nam niski. Naš networking koji imamo praktički kroz u poslovanju sa stranim partnerima, uvijek u takvim situacijama uspijemo pronaći nekakvu soluciju da se osigura određena količina robe kako bismo premostili kritične situacije. Radi li se od 0 do 24 u takvim danima? U takvim danima definitivno. Kako izdržite? Možda kava pomaže. Fresh Corner ima super kavu. Tako je. Definitivno kava je drži nas budnim, ja bih rekao, a evo, kava u Fresh Corneru je stvarno visoke kvalitete i svi uživamo. Evo imamo novi proizvod, to je Kokos Cafe Latte. Naručila sam vam baš to da probate, baš me zanima vaše mišljenje. Može, probat ću. Malo je nezgodno zbog tog šlaga, ali dobro. Imate i toplu i ledenu varijantu. Jako dobro. Jako dobro. Drago mi je da vam se sviđa. Ostalo nam je još jedno pitanje, pa da ga ne preskočimo, to je ono što zanima zapravo sve one koji kupuju gorivo, posebice građane koji dolaze na maloprodajna mjesta.
zašto je cijena drugačija za veleprodaju, a zašto za maloprodaju? Kako ćete se sad izvući? Pitanje cijene. Pa evo, načelno kao što sam ja rekao u početku, znači naša aktivnost je veleprodaja. Naši su kupci u biti distributeri koji taj proizvod kupuju od nas i onda ga distribuiraju svojim poslovnim partnerima ili krajnjim korisnicima. Radi se o veleprodaji, znači ti naši poslovni partneri također moraju zaraditi određenu maržu. Obično su to ili kompanije, znači velike kompanije koje također imaju i vlastite maloprodajne mreže ili su to kupci koji kupuju goriva na veliko za svoju vlastitu potrošnju. Cijene i veleprodajne i maloprodajne su bazirane na tržišnim kotacijama. U uvjetima određenih kriza država, naravno, što smo svi svjedočili, može postaviti i regulirati maloprodajne cijene ili u određenim uvjetima i marže distributera. Tako da to su dva različita segmenta prodaje i zbog toga naravno imaju i različito formiranje cijene. Evo, nadam se da će biti zadovoljni naši gledatelji i slušatelji da smo im to uspjeli pojasniti. Ima li još nešto možda što smo zaboravili spomenuti, a što je vama važno? Pa evo, ja mislim da smo uspjeli približiti naše glavne aktivnosti kojima se bavimo. Najveća smo komercijalna jedinica u INI, kontinuirano radimo na razvoju novih proizvoda, razvoju solucija, poboljšanju procesa. I ono što bi ja samo htio napomenuti, da nama su kupci prvi i praktički sve ono što radimo mi u INI, svaki od naših kolega praktički na kraju cilj nam je te proizvode prodati po cijenama, tako da svi od toga kao kompanija možemo ugodno živjeti. Evo, čini se da radite dobar posao, s obzirom da ste rekli da imate više od 80% zadovoljnih. 86, to nije definitivno mala brojka. Ne radi se o tipa 55, pa sada možemo reći dobro, malo je nategnuto. Tako da želim vam još puno uspjeha u vašem radu. Naravno, kupci su nam na prvom mjestu, ne samo kupci, nego svi ljudi s kojima dolazimo u kontakt u INI. Hvala na zanimljivom razgovoru. Dogovorili smo se na početku da ćemo biti na ti, ali ja sam se ipak prebacila na vi u nekom trenutku. Nema problema. I zahvaljujem na lijepim željama. Evo, poštovani gledatelji i slušatelji, bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju podcasta. Ako nas još ne pratite na YouTube-u, preporučam da to napravite sad odmah i da ne zaboravite. Možete nas naravno slušati i putem aplikacije podcasti i to u iOS sustavu. Vidimo se. Doviđenja.